Football Titi part zanga somsarina ngai khavele don ta ila Central Weme Football Tournament awangin nithum borvel chu video kan bua sai man meu lova video min thlir sak thin tu ta hria thiamna kan nge na ni tuna chuan Central Weme Football Tournament lampo amor boga nai ta keini lampo in video kan ti chuak pa ngai chhole theitura kan in be se ya voina hian Football Titi part zanga somsarina kan ngai thadon ani tuntuma hian European Top League sang te kan lu chil dona amor anbok lom to awangin tu ten nge Champions League khel dona Europa League le Conference League khel tur ti te top scorer le player tha choi mona dong tu te European Golden Shoe dong tu chanin kan soidon ani tun nai ni thum borvel video kan bua sei man meu lo awangin voin le ni jan lama thil thleng te mai ni lovin chumi ma deuh tun nai sia thleng thu thar langsar zol te po kan soite lang European Top 5 League zinga France League Sambar League 1 hi me ni som pariat khan zo fel ani towa hein elna hian PSG an championa anni hi tual chungin elna League 1 le France Cup an championa tual chung football an thunun Champions League final an la khel dona wangin treble champion ni theidin muna an ding ani PSG hian tun season a Trophy des Champions France Super Cup ani mayang chu hein elna a hian champion no moi an choi to boka chunen phechuan no moi pathum choi der toin Champions League a palina tur an be sei meka anni hian in elna an khel zonga amor an bok to na bi ka chuan no moi an choi 5 veka season an mang thale European Football chanchina tual chung league sang berle cup competition a champion cup chunga European Cup Champions League kan ti tak choi tel thei treble champion kan ti thinte club som chau an la oma PSG hian an bel thei chuan club som pakhat na an ni thei do na chumi thleng tur chuan rem chang an nei thale Luis Enrique hian PSG hi treble champion ani pui chuan football khovela treble champion tum ni thei manager om chun Pep Guardiola record ani rualang League 1 B ka hian PSG hi a zone in season li chung an champion ta France Football League sang bera hian tun season telin tun hai season som pathum chungin PSG hi tum som pakhat lai an championa France Football an thunun ne hle PSG hi League 1 a champion ngun ber an nia an mani nei ber tu chu Marseille Saint Etienne ni in tum som ve an champion towa League 1 a hian eng club ma tum som panga champion tling an la om lovani League 1 a hian gol khung tamber hi Ousmane Dembele le Mason Greenwood te an nia gol som ni pakhat ve an khunga ma se andana gol khung zat in anganom chuan penalty shoot out tel lava gol khung tamjok an en le thina wangin Ousmane Dembele hian golden boot choi moina adongani League 1 a hian assist nei tamber hi auxiliary player Gaetan Perin le Lyon playmaker Ryan Sergi tani in tum som pakhat ve assist an nei Germany Football League sang ber Bundesliga po hi me ni som pasari zan khan amor bo kani towa hein elna hian Bayern Munich championin anni hian tun season telin tun hai season somni pakhat chunga tum som paruk an champion na antonga German footballer an hu hang ana hlea an champion lo tum ta hian Leverkusen Wolfsburg le Stuttgart tum khat thewan championa Jürgen Klopp kai chhoi Borussia Dortmund kha tum ni an champion bok ani Bundesliga hian gol khung tamber hi Harry Kane in gol somni paruka khunga ani hian German League sang bera hian season ni aman na ni in heng season ni amana te hian top scorer choi moina adong ve ani assist nei tamber hi Bayern Munich ina Crystal Palace atanga anlak luthar Michael Olise ni in France playmaker hian Bayern a season khatna mangma sela Bundesliga a assist som panga nei in season a khara assist nei tamber ani Italia Football League Sangber Serie A po mor bogani ta Nizan Khan season kharna match khelani match day nung bera hian Juventus in Venezia khelmola gol thum gol hian hena changin point thuman lo chuaka Juventus tan hian Kenan Yildiz Randal Colomoni le Manuel Locatelli ten gol khat thewan khung team lang sardanga Roma sin hi fine Torino an nea AC Milan point sin hi fine Monza an ne bok Milan tan hian Matteo Gabbia le Joao Felix ten gol khat ve an khung ani Napoli le Inter Milan ten zirtom ni zan khan an match nung ber ve champion base na la nei ve chungin an khela Inter Milan in komo khelmola Stefan De Vrij le Joaquin Correa te gol khung mangin sinni faya chakin point thuman lo chuaka he match a hian komo player Pepe Reina chon a match nung ber khelma sela mini somli pangana red card a choi wangin red card nen a career khara ani hian in khel a chaw san to don ani Inter Milan an chakla hian an elpui Napoli po chakin an mi khwal Cagliari laka sinhi finance chaka
Napoli tan hian Scott McTominay le Romelu Lukaku ten goal khat ve ve khungin Napoli hian point thuman hlo chhuata ka wangin Serie A an champion ta a match samthum pariata point somriat pahni naiin Inter Milan in point somriat pakhat an neya Napoli hi point khada sang jok chungin an champion ta ani Napoli an champion thainan hian Scott McTominay hian a tholok leya Serie A match samthum pali kheling goal som pahni le assist tumruka neya Manchester United in andu lau kha Napoli a chuan pasal tha team champion puitu ani tun season tran don ni pui transfer kongka hon lai khan McTominay hian Manchester United atangin Serie A club Napoli hi apana United hian Premier League's profitable and sustainable rules an bo chet lawna turin sumtuak nan Scott McTominay hi an mangchangka ya pan maktadoi somni panga point pasari Napoli hena hian an shalani McTominay hian no pangte ani lai kumngami ani lain Manchester United hi zomin he club a hian ain zir chuaka ma se club lamin an shal du miaw wangin du than tu dang nei lovin Napoli lam hi panta Italia hian hlotlin na sang achangta ani United in McTominay an shal hi antiswalani tia Nemanja Matichan asoi kha an herlum na sahleya Napolia an hatho en hi chuan herlum lau thei lau ati thei ome kumsom ni pariat mi Scottish midfielder hi tun season Serie A player cha thabera thanin Serie A most valuable player MVP a than ani Napoli hian tun season talin tun hnai season nga chunga an champion tum ni na antonga Maradona hun lai sang khasekwa somkwa an champion nuwa sangni somni pathuma chunzomin kumina an champion leta ani Napoli hi tumli an champion na ania anni aya champion tam hi club pasari an om champion ngun ber hi Juventus ni in tum somthum paruk an championa Inter Milan tum somni champion le AC Milan tum som pakwa champion tenan doda abak team dang tum som champion thling an om mia lo thung Serie A hian most valuable player a Napoli player Scott McTominay thanani baka hian best young player a Argentine player Komotana khelni Copas thanania best goalkeeper a Roma goalkeeper Mals Villar than ani bok best defender a Inter Milan defender Bastoni thanania best midfielder a Tijani Reinders Dutch midfielder AC Milan tana khel thatak thanania best striker a top scorer nita Matteo Retegui Atalanta goal khung khol thanani coach of the season a Napoli champion puitu Antonio Conte thanania fair play moment choi moina Roma kai hroitu Claudio Ranieri an adongani Serie A hian goal khung tamber hi Matteo Retegui nin goal somni panga akhunga player dang goal somni khungtling anam lovani assist nei tamber hi Romelu Lukaku nin tum som assist aneya Napoli champion na konga atho lok le Spain a league sangber La Liga po a mor bokanita a heta hian matchday ni hungbera in khelang star zuala Atletico Madrid in khwalmola Girona semi final sopa Atletico Madrid tan Alexander Sorloth chuan hat-trick siamin Clement Lenglet goal khat akhung bok ani champion team Barcelona hian an match ni hungbera khwalmola Athletic Club sithum final sopa Barca tan hian Robert Lewandowski an goal ni khungin Dani Olmo an goal khat akhung boka Catalan club ro pui hian hena nen season an kharani Barcelona hian season an mangtha leya tual chungin elna a no moi choi thei pathum choi ta vekin La Liga Copa del Rey le Spanish Super Cup ate an champion Barcelona hi La Liga hian tun season talin tun hnai season som pakhat chunga tumruk an champion na ania Real Madrid tumli championin Atletico Madrid tum khat an champion ve bok La Liga hian Barca hi tum somni paret an champion ta a Real Madrid ero tum somthum paruk lai an champion towa Barca hian Real Madrid hi nai vele hret ma sela ankar alazaw angreng le Barcelona hian an team manager Hansi Flick hi thlung hetin contract thar an zia pui to bokani kha German manager hi kumsani somni pasari thleng dai thuan thlun thar puya Barcelona hian alaka beise an nei sanga tun season an mandan enin beise ti san lo thei ani lova tual chungin elna an khela an champion 5 ka Champions League a semi-final an thleng boka Hansi Flick hian contract thar hi aphu le Real Madrid in an mikhwa Real Sociedad semi final ne boka Real Madrid goal ni te hi Kylian Mbappe khungte ni in minute somthum pariat na le minute somret pathum na te Mbappe hian goal a khunga Real Madrid hian point thum an hlo chuak ani ti hian La Liga a Barcelona in kha somthum pariat a point somret pariat nei in point lia sang fal chungin season an kharta ani Panina Real Madrid hian point somriat palian neya pathumna Atletico Madrid in point somsari paruk nein palina Athletic Club in point somsari an neya pangana Villarreal in point somsari nei bokin
te bula pakhanna tanga pangana top 5 team te hian season thara Champions League an khel dona parukna le pasarina Real Betis le Celta Vigo hian Europa League an khelanga te bula pariana Rayo Vallecano hian Europa Conference League an khel theidon bok ani La Liga hian gol khung tamber hi Kylian Mbappe niin gol somthum pakhat akhunga ama neighbor tu hi Robert Lewandowski niin gol somni pasari akhung assist nei tamber hi Lamine Yamal niin tumsom pathum assist aneya player dang assist tumsom nei tling an omia lavani English Premier League po matchday nanungber matchday somthum pariana khel niin amor bokani ta Ipswich khelmola West Ham leng lutin goli luna mecha hian mikhwal team West Ham hi golthum gol khatinan chaka West Ham hian James Ward-Prowse mangi minisomli pathumna man ruaya first half sikhat fain West Ham in man ruai second half gol thumlu belin minisomnga panina Ipswich hian Nathan Broadhead mangin ansiporan suta mase minisomnga pangana Jarrod Bowen chon West Ham ma roi pui lein minisomriat pasarina Mohamed Kudusan West Ham gol thumna akhung zuya West Ham hian gol thum gol khatin Ipswich an ne ani Bournemouth in Antoine Semenyo goal ni khung mangin Leicester City sini final ne boka Wolverhampton le Brentford te ro goal khat ve khungin anin ne tok Wolverhampton hian goal choma sain mi khwal team Brentford tan Brian Mbeumo chu minisom ni na ma hroina goal la khunga second half minisom sari pangana Marcel Munetsi mangin Wolverhampton hian an suta point khat ve an hlo chuak ani Brentford tan an forward pani Ian Wiza le Brian Mbeumo ten season an mang than leya tu season English Premier League an paniin goal somthum pakwa an tlina Mbeumo hi Ivan Toney nuwa Brentford player English Premier League season khata goal somni khungtling thei ma saber ani Southampton khelmola Arsenal in point thum an lo chuak boka Gunners hi goal ni gol khatin an chak he matcha hian Arsenal hian Kieran Tierney mangi minisomli pathumna man ruaya minisomnga parungna Saints hian Ross Stewart mangin an shoot anin netok maidonin langma sela minisom kuana Arsenal tan an team captain Martin Odegaard chuan an chakna goal khungta ani London club dang Europa League champion ni bok Tottenham chu an mikhwal Brighton laka an tlom chiang leya goli gol khatin Brighton hian chak he matcha hian minisom pasarina Tottenham hian Dominic Solanke penalty goal mangin man ruaya mase Brighton hian goalin an chang let Jack Hinsel uta goal ni le Matt O'Reilly le Diego Gomez te goal khat ve khung mangin Brighton hian Tottenham hi goli gol khatin an le thalani season masa English Premier League champion tu season a be sei phak lo Manchester City in khwalmola Fulham sini final neya minisom ni pakhana Ike Gundogan mangin man ruaya German midfielder hian tu season English Premier League ka a goal khatna matchday nanung bera hian akhung ve chawani minisom sari panina penalty atangin Erling Haaland an akhung belbok Newcastle chuan mikhwal Everton laka sikhat final ploma golom chun hi minisom ruk pangana Carlos Alcaraz akhung niin Everton hian point thum nen season an kharani Nottingham Forest le Chelsea in machon bawro ka sang leya achak zok in Champions League an kheldona wangin anni pahni tan hian final tlukcheta poimo ania goal khatchau lu ta thongin minisom ngana a Chelsea tan Levi Goal Wilson goal khunga he goal mang hian Blues hi an chaka point thum an hlo chuak ani Chelsea hian tun season a English Premier League a player an man bultan tuwa an man thinte kumchaw rualin kumsom ni pali le ni somthum paruk chawa upa an nia chuwangin English Premier League chanchina season tluana starting 11 te kumchaw rual no pang ber record an siam no pang rual le ma sela na sataka ma sonin season thara Champions League an khel theidon ta ania Enzo Maresca noya Chelsea hian ma an son le ti fia tu ani Manchester United in Sydney fine an mikhwal Aston Villa an ne boka United tan Amad Diallo an minisom sari parungna gol masroi khungin minisom riat pasarina penalty atangin Christian Eriksen an United goal ni na akhung zui vele bok he match hian first half additional time minisom li parungna Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez an red card choin no chwa ania Villa hian second half pum player claim zokin an khelani Manchester United in Sydney fire Aston Villa an ne nuwa United kai shwe tu Ruben Amorim Old Trafford an player le coaching staff mai ni lovin fans pung khom te ma thu soin tuna chuan du kan thananga ya ani lo chuan hun kal towa chen reng ani mai keimani le keimani in bein emo thataka tang hawa malam panemo du thlan tur kan neye atia Amorim hian season thara thira ma son tur chuan kan tran ho that le atul tin in social ton lova tang ho thajok tur an ni na atanga har chuak turin
an mani tran tu tele United chung kwa adu hle an har chuak theng MT ero season atharanga kan hmudon ani United laka an tloma wangin Aston Villa hian season thara Champions League an khel phak lo pha dona Villa hian lung oi lo na an nei zui bok Aston Villa hian PGMOL ne na complain an thelu dona match official Thomas Bramalan ti sualian thamtak anei ti in match referee thutluk na an tuar leya anin ngai ani Manchester United le Aston Villa te hi gol khung lova an la in ne tok lain Villa hian Rodgers mangin gol an khunga United goalkeeper Bayan Diran ball aman nge main Rodgers hian lak sakin a pet goal ma se match referee in United goalkeeper Bayan Diran akut panin ball aman man niya ngain Villa lamina goal an khung apom sak lova fola achiar sak Villa lam hian na antia Bayan Dir hian akut panin ball aman man lova Rodgers khan anang ching manani chu wangin fola omlo ti nan tang hemi chungchanga hian Villa thunei tu te thu chua chuan complain kan thelu dona ma se he complain hi match result a thutluk na hran siam lam hoi ni lovin referee selection ngong theilam zok ani e kha thil khen kha ti swalpal ani kan poma ma se engwangin nge international referee man an ni lo antia Villa hian referee selection chungchanga thunei tu te film khurzual se andu ani bere Villa hian United laka point khachau po lo chuak sela season thara Champions League khel phak turan niya ma se point an lo chualo awangin Europa League an khel atul don ta ani English Premier League champion Liverpool in an match nung bera Crystal Palace mikhualin Anfield ta hian chakjok anam lova goal khat ve ve khungin anin ne to he match hian in kheltran main Crystal Palace hian champion team Liverpool hi zana chibai bukin guard of honor an peya Liverpool po hian FA Cup champion Crystal Palace hi guard of honor an pelet vele ani football moina hun tirlama team paniten an lan tira he match hi Liverpool siam lian thar tu Jurgen Klopp an amuna ngei Anfield ta ngei enin achima asoito angin Liverpool ina champion no moi an choilai stadium a ngei troyomin an lotlin na alom puyani he match hian minute kuana Ismaila Sarang Crystal Palace tan goal khungin mikhwal team hian man shwai rei leya Liverpool hian su tan tum le ma se an su theilok lova minute samruk paria na an midfielder poimo Ryan Gravenberch kan red card choin no chua ani zuya Liverpool hian hun top lam player claim zokin an khel ma se in khelero anthunun chunjom zela minute samret palina kodikak posiam sakatangin Mohamed Salah an ansipur su na gola khung zuya ma se goal dang ero lu bel talovin goal khat ve ve khungin ani ne tok ta ani Mohamed Salah hian goal khat akhung le ta ka wangin tun season English Premier League ka goal somni pakua akhung ta assist som pariat nei telin goal contribution somli pasari loi anei tlingani heiwang hian English Premier League chanchina season khata goal contribution nei tambe record omsa ni rualin Salah Alan Shearer le Andy Cole 10 English Premier League season khata goal contribution nei tamber goal contribution somli pasari nei record anchel hota ani Salah hian English Premier League ka top scorer choi moina adon ta ka wangin Thierry Henry record ani rual ta boka English Premier League ka Golden Boot tumli dong thei om chun anni ma se Thierry Henry record season khada assist nei tamber tumsom ni assist ero Salah hian pahnin aphak talova tumsom pariat assist nei in Salah hian season akhar Salah hian English Premier League player thaber choi moina player of the season award adonga kumsom thum pahni mi hian aphu le Salah hian FWA Football Writers Association Footballer of the Year choi moina adong to bokani kha Salah hian English footballer player mal choi moina sang adon thei angchi chu ahui fai veka khang kan soi tak te ba ka khan Premier League Playmaker Award adong tel chewa Salah hian season lot ling tak amangani Mohamed Salah hian English Premier League chanchina Player of the Season Golden Boot Playmaker Award choi moina te heng choi moina sang pathum season khata dong vek thei ma saber record asiama FWA Footballer of the Year choi moina nen apalia season khata dong vek thei ma saber ani telbok hei ba ka hian English Premier League chanchina season khata Golden Boot le Playmaker Award tum ni lai dong kop thei om chun niin record thar asiam tela Salah hi arau pui hle a teammate Gravenberch point English Premier League young player of the season choi moina adong ani kha Liverpool hian English Premier League no moi an choi ta a an home match nanung bera an fans Anfield khata pungkhom ma lim takin an hlotlin na hi an lo mani Liverpool hian English Footballer League sang ber no moi an choi tum som ni na nia
Manchester United nen chung somni ve ve choi toin anni aya hlotling an omlo English Premier League era b ka United an hlotling zo ka ma se English Premier League era lova Liverpool an hlotling zok tung season a Liverpool an hlotling zok boka wangin red chen English top flight league ka champion ngun ber an ni thin na an record khum tu Manchester United record an ni rual vele ta ani Liverpool ka thwe tu Arne Slot hian fak om deuh na aneya chu aduang poa team adin nimia lo a season khatna a champion pui thei hi ani Dutch coach thluak tha hian ti hian soin sum kan mang lo po ani mai thei emo player tha kan la lut lem lo po ani theya hengte hi league no moi choi lo chuan lamatan atling thei mai theye ma se heng thil zong keng tel chunga chuan lama kan mang lo lotlin na kan chang tho si lai hi thil duom takani ti hian league ran pahnia kong ran pahni kal tlangin lotlin na ka changta van nei wangin final in pet kai thei ania ma se league ka hi chuan van nei wangotin champion thei ani lo ti in a soyani Arne Slot hian season thar clear der to bokin ti hian a soya thuleng hi adikani chuan Manchester City hian an squad thuam chaktumin ma an ladona chutiangin Arsenal point ro manna an neya chu wangin keini hian squad ti chaktumna kan nei lawani chuan a thlak leang ma se khelna club chua san du lo player enge mazat anom ve boka kan team min ti chak zual thei ero tlem te an ni chung player te chu lak lu kan tum don atia Slot hian ni pui transfer kong ka hon huna player lak lu ngei atuma team thuam chak ngei atum ru hle ti hian English Premier League a Liverpool hian point somriat pali nein point soma sang fal chungin season an kharta panina Arsenal in point somsari pali nein pathumna Manchester City in point somsari pakhatan neya palina Chelsea in point somruk pakwa nein pangana Newcastle in point somruk parukan neya parukna Aston Villa hian point somruk paruk nei ve bok ma sela goal difference a Newcastle an san zok awangin goal difference a an that chhor tangkain Newcastle hi pangana an oma te bula pakhanna tanga pangana top 5 chin hian season thara Champions League an khel don bok ani te bula parukna Aston Villa hian Europa League an khel dona chuba ka chuan FA Cup champion Crystal Palace hian Europa League an khel thei don boka chuwangin Europa Conference League khel tur hi te bula pasarina Nottingham Forest hi an nita ani chuwangin te bula parianna atanga som parungna te hian season thara European competition an khel don lova te bula som parianna atanga somni na te hi an relegate season thara division niam jok an khel dona te bula som pasarina Tottenham hi relegate lojinga niamber che cheber ni ma sela Europa League an champion awangin season thara Champions League an khel thei dona chuwangin season thara UEFA Champions League a English team paruk Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea Newcastle le Tottenham te kan mudon ta ani English Premier League a hian gol khung tamber hi Mohamed Salah niin ama neighbor tu hi Alexander Isak gol somni pathum khung tu an niya gol somni khungtling hi player panga lion omani assist nei tamber hi Mohamed Salah bok niin tum samparet assist ania ama neighbor tu Jacob Murphy Newcastle forward hian assist som pani anei ve bok ti hian European top 5 league te chu khelzo anita a chu wangin season thara league atanga European competition kheltura in petling te po an chiang ta a topic dang kan lu main season thara European competition kheltur te soita ila abigin Champions League kheltur te soita ila Champions League kheltura in petling chiang to hi teamingemazalan oma chungte chu Tottenham Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea Newcastle English team paruk anniya Italian club Napoli Inter Milan Atalanta le Juventus Italian club Pali anniya Spanish club panga Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Athletic club le Villarreal te anniya German club Pali Bayern Munich Bayer Leverkusen Frankfurt le Borussia Dortmund te niin French club Pathum PSG Marseille Monaco te anniya Dutch club PSV le Ajax Baka Portuguese club Sporting te Belgian champion Union Saint-Gilloise te Turkish champion Galatasaray te Czech Republic champion Slavia Praha te Greece Super League champion Olympiacos te anniya anni ho hi season thara Champions League kheltura in petling chiang to te anniya hei baka hian qualifying round kaltlanga in petling le tur team enge mazat anom bel don ani European Golden Boot Europa League sanga gol khung tam zual te tana in elna chumia point thok chuak tam ber hena hlan thin chu Kylian Mbappe an atonga ani hian Real Madrid tan tun season a goal somli pahnia khunga
La Liga B ka gol somthum pakhat akhunga tual chung Liga gol akhung tamawang hian European Golden Boot choi moina hi adong ani Mbappe hian Gyökeres le Mohamed Salah te khumin he choi moina hi adong in khel result lolam hoita ila Luka Modric chiang Real Madrid tan awang lai hun tha mangral vekin kumsom thum pakomi kumsom li pum mai tur ni ve ta in ani hian season thara Real Madrid kora ha to don lova Real Madrid hi FIFA Club World Cup in elna khel zoa achwa san don ani FIFA Club World Cup hi India sana chuan June ni som panga jingdar nga le achan ve atangin an khel tran dona jingkar le jan lama an khel thin don final hi July ni som panga a June ni som pali jan lai peldar som pani le chan ve an khel don ani chuwangin Luka Modric hi arai bera July ni som panga thleng hi Real Madrid kor hain ain khel thei dona FIFA Club World Cup a hian Real Madrid hian final an lut lawani phei chuan Real Madrid a Modric sahun hi atoi le zual thei don ani Modric chen kumsa ni som pani khan toten hamatangin Real Madrid azoma ahun tira be se phak lawin soisela tok na sa hle ma se ain siam rem nuin Real Madrid in nga na an game khai pa ania tun thlenga an player poi mo jinga mi ani ta hiala ani hian Real Madrid a hian no moi somni pariat lai choi thlingin player ro pui tak tak tam takin an choi phak lo Champions League ringot po tumruk lai a choi tling der to Modric hian soin hring nuna hian engkim hian bul le top anei tin Real Madrid achwa san ahun ve tak thu asoyani BBC na tarlan danin Modric hian Real Madrid tan match zanga somkwa khela gol somli pathum khungin asi somko panga aneya ani aya Real Madrid kor hachunga champion no moi choi tam anom lobok ani hi La Liga Real Madrid tana khel thei upaber niin Real Madrid tana gol khung thei upaber ani boka kumsom thum pakwa le ni za som paruka upaniin gol khunga ama a record omsa puska sa record khumin record thar asiamani Real Madrid hian Luka Modric baka hian anti manager Carlo Ancelotti an chan don ti kan soi to kha Ancelotti phei hi chu achong ma jok don le ngala Brazil national team kai hruai turin thutlung na asiam to ani Brazila footballa thunei tu sang ber Brazil Football Federation in atarlan danin voin me ni somni paruka tangin Ancelotti hian Brazil kai hruai na hi thok thana match la khelo ma sela player te zirchian le amo phorna ken tel kong sang sanga ana atran don ani Italian manager ro pui hian Real tan hun ni aman chungin champion no moi som panga achoi pui mana Real Madrid manager lotling berte jinga mi ani Real Madrid hian Luka Modric le Ancelotti an chel don lova chuba ka chuan am player then khat chel lo turanom boka season thar tan main FIFA Club World Cup atangin Xabi Alonso kai hroina hnuaia team mel thar system thar nen ke an pen zui don Real Madrid club ro pui takhi an ro pui chunjom thei don MT hi hunin ashil don ani Xabi Alonso hian Real a kum thum chung dai contract ajiaka kum somli pathumi Real Madrid player lui hian Real Madrid a hian manager anga kirin a theina sanjia lan ti ratumania Leverkusen chanchin ro pui zia pui tu hi Madrid club chan tu ten an be sei sang lebok ma se Alonso system mil tu Real Madrid hian squad an nei thatok lova ngai ania chuwangin player an label ve nuala tul dona transfer kongka hon chunga thuleng tingai nom zual tu an ni ngei po abe sei om le Manchester United manager Amorim le an player Garnacho te kara thalowa Amorim hin Garnacho chungchanga Garnacho hi Manchester United player Villa machon squad a tel lawania ani chungchanga hian thuthar kanei lemlo malam huna enge lo thleng don ka hrelo atia Amorim hian Garnacho hi club achua san aphal sak thu tarlan aloni to bogani kha Garnacho hian Europa League final a an tlom nuwa phun noina lam thuwa chak chua ka hei hi Amorim hian angai theilowa Garnacho hi achua thei thu Amorim hian ashil ti thu mu tur aum zui tanok ani Ruud van Nistelrooy hian Leicester City hi English Premier League a ain ham tan pui zo lova chuwang chuan ban ani arin oma ma se kumsani somni pasari thleng dai contract nei Dutch manager hi amalam hun achiang lo Nistelrooy hian soin malam hun chungchang hi soifel wat kadua thil thleng tura amasa a thleng tur po ani season top nga kin ngoi ka chuwa tuna chuan kanzo felta enge mo hriat ka in be seye atia Nistelrooy hian Leicester City hi akai hruai chunjom don nge anin chen don ti hi ala fel theilova hetiang bo ruaka chen reng hi Nistelrooy hian tha ti lovin thil ani tur ang ni feltir wat adu ani bera club ho tolamin he thu bo seilai thleng hi chuan an la chang lovani Southampton hian season thara English Premier League khel phak lovin championship an khel dona
ma se English manager thapol tak French footballer mingcher Will Steele be se na sang tak nen an la lu ta kum samthum pani mi manager no pang tak malam hun nei eng taka ngai hian Saints hi English Premier League in pet kai pui tumin ashwal don ani Will Steele hi French club lensin an that pui thin kha niya kum samthum mi ani lain rim sin an ruaya European top 5 league ka team kai shwai theino pangber record asiama Rims akai shwai la khan UEFA Pro license anei lawa wangin League 1 danina phut angin Rimsin match tina sum choi belin Will Steele hian chora match tina pound sing ni sang ni an choi zia ma se Rims khan anti swal lo leya an club din mun asan pha le ti chuan lensin roi vele in tuna sensin an roi vele ta a English manager hian England a ngei team akai shwai don ta a coaching career a English team akai shwai masak ber an ni don Ipswich Town hian English Premier League anin ham tan zo lo awangin an player tha then khat an chan ngei don ni in alanga an forward poimo club lian te na soizom na sat liam delap ngei po an chan ngei don ni in alang kumsam ni pani mi hi club lamin achu an phal sak towa club dang ador an phal sak thlap to ani liam delap hian a contract a English Premier League atangin Ipswich hi an relegate ani chuan ti in relegation release clause aneya chu pawn maktadwe somthum ani Ipswich hi English Premier League atangin an relegate ani chuan delap hi pawn maktadwe somthumin leithei ani yang ti na ani maya hei wang hian Ipswich hian an thutiama dingin delap hi club dangnen anin dor po an remti sakta thlap ani chu wangin ama delap hian Ipswich a hian kala cham tue atitlatemo ama be sei tu ten pawn maktadwe somthum sengin an leidu lo emo ani chawin Ipswich tan hian chel thei ania delap hi Ipswich tan hian chel thei dan kong atlem ta hle Riat ver shimshema delap hi Stoke City midfielder thin Rory Delap ball thro thui zet thin kha khami fapa kha ani Liverpool hian Leverkusen player pani Jeremy Frimpong le Florian Wirtz te an la lut don ani mela Frimpong chiang to in Wirtz po hi an hnai ta le slot hian so in player thar kan duwa chungte chu ahma thayang bera lak lu po kan du he club hian voina tang chawin na thok lova a phena hian rim taka na tho ani atia slot hian player thar lak lu chungchanga season tan tak tak ma a shwal man ngei adua wangin ahma thayang bera senglu zel adua Florian Wirtz po hi ahma thayang bera lak lu tumin an chun zom ta zel ani Fabrizio Romano tar London phechuan Liverpool hian officialin Florian Wirtz leidil na hi an thelu towa Leverkusen lam hian an ngai tua meka an pomsak mai be seina po alian leya Florian Wirtz man tur hi Euro maktadwe zaba ka pekbel theitur add-ons da telania Euro maktadwe zachuang man ani don ni in tarlan ani Liverpool le Florian Wirtz te hian athupungin mimal thila in remna an nei to ni te po in tarlan ani hetila hian Manchester United tin Wolverhampton atangin Matthews Cunha an la lut dona a release clause Paul maktadwe somruk pani point panga sengin United hian an leidona mimal thila phejon in remna an nei towa kumsang hi samthum pakhat thlengdai contract an zia kanga hetai hian contract po sei theina turin thu an thlungtel don bok hetila hian United hian an player Christian Eriksen Johnny Evans le Victor Lindelof te an chhuat tir dona ani ho hi free transfer a chuak tur ni in free agent an ni don ani Sporting goal khung khol Swedish striker Victor Gyökeres season kalmeka goal contribution somruk chuang nei goal somnga chuang khung tu hi club lian engemaw zatin an hel chun zom zela Sporting hian an chel zawdon MT hi ala chiang lovani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila iNews in tar langin Napoli Sporting Director Giovanni Mana chon Manchester United atangin kumsom ni mi Alejandro Garnacho laglu atuma tuna hian ro mana nein an zui meka Argentine forward manatan hian January thla khan pawn maktadwe somli an the chuak towa ma se an lo nol saka Napoli hian engza chenge suman the chwale don ti hi ala hriat lavani Sky Germany in tar langin Arsenal chon Bayern Munich elpuin Brighton atangin Japan forward Kaoru Mitoma laglu antum Sky Sports in tar langin Swedish forward Victor Gyökeres wan ni pui huna Sporting a chwa san mai theya kumsom ni parungmi hi Arsenal le Chelsea tenan base ya ani hian a contract a release clause pan maktadwe somriat pali anayani Dastan in tar langin Arsenal chuan an goalkeeper Louis Aston Villa tana khelmek Emiliano Martinez lakle dankong andap meka Real Madrid in kumsom ni pakomi David Raya Arsenal number 1 hi an base ve mek bokani Talksport in tar langin Tottenham assistant manager Ryan Mason chu
West Bromin an team kai hruai turin an du hlea an dawr mek ani Fabrizio Romano tarlan danin Napoli chuan Belgium playmaker kumsam thum pathum mi Kevin De Bruyne hi kumthum chunga tan palmaktere somni pathum hlopekin huamin contract an offera Manchester City playmaker hian a pomdon MT hi ala chiang lavani team talk in darlangin Arsenal chuan an tlar malam thuam chakan tum hlea chumi tan chuan an sporting director Andre Barta in AC Milan atangin Rafael Leo laklu tumin ma alameka Portuguese forward kumsomni pangami hi laklu thei ngei po anin be sei hle hetila hin Arsenal hin kumsomni pakhanmi RB Leipzig forward Benjamin Sesko po laklu tumin ma an lak chhun zom zel ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se